Bulgaria celebrará sus séptimas elecciones parlamentarias en poco más de 3 años. El partido búlgaro Existe al Pueblo, ITN, devolvió sin cumplir el encargo de formar gobierno al presidente del país, Rumen Radev. El líder del grupo parlamentario ITN declaró que los partidos no habían sido capaces de encontrar un terreno común para completar la misión. Ако има някакъв позитивизъм в това, което се случи, е, че в крайна сметка ние разговаряхме с всички политически партии без една. Нито първия мандат разговаря с всички политически партии, да не говорим за втория. Se espera que el presidente nombre un primer ministro provisional y programe nuevas elecciones en un plazo de 2 años. Спиралата от избори без резултат продължава да се завихря и това вече не само предизвиква раздразнение, но и отключва редица деструктивни процеси. Блокаж на редица институции, отчуждение на гражданите от демократичният механизъм на изборите. Radev ha hecho un llamamiento a los partidos en favor del juego limpio.